Скопје Николаев. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين جماعة مسلمين ميري مانغلي برالا ميري سايديمي بهنيا след беника Курани Керимеске мире сопатникја кодини Ислам. Аллах Таала авдисутно пости кабулите герел, авдисутне намазија, теравие, зикирија, кабулите герел. Себе пи амаро ибадети иншаллах афите герел амаре гревија грешке ем кусуира, тешај акале ибадетен царте од платина амаре грешке карши амаро господари ко суднодиве. Хамди Аллах еске Зул Джелали вел Икрам ауфтано јекутно девел сонанеле ортако кога истворители таро са ови господари исто конголот и западенгоро хем владари таро суднодиве. На небијамо, на бијангја, на неле форма, на неле тхан. Сажанела, сашунела, ковло мерхаметчијаси. Еке пандаек рамазанско сохбети, ки амари дружба, ко амаро виртуално меджлиси, ки тема шехадети, наставинаја од трито дело, İratisine eşhedü en la ilahe svedočinava kaj na nedebel hem opишингем ки акаја негација ки суштина со негиринаја кас негиринаја вакергем кај негиринаја ховавне девелен ако ховавне девеля наперена само кипја остатуе хем иконе него ко ховавне девељада преперело погрешно халјо ибада, ем погрешно перцепција, погрешно концепт, баш од девел. Јахудие залутинге тари право вистина, себе писо е девлеске керге ширк, таро дуј аспектија, терсим, опишинге е девле сар физичко тело, дујто керге тешбих, според Ингелес лично е створенијенцар, е махлукате. О христијања залутинге себе писо Хазрети Иса алейхиселаме опишингеле кај девлескоро чаво, таро аспекти со девел улавѓапе ко тринкотора, јек ачило упреко небо, дуито уло Свети Дух со анела и објава, трито очаво со куѓао рухи ко Иса алейхиселам, а герда Иса алейхиселам тано мануш девел. Христијанен горова, паќа и бесијагер, а калеске вакераја хулюл, узало течсим тешбих, додајнге пандајек ширк, хулюл кај девел, од после кувела ко створение со створингај. Ислам тано дуртар акава аспекти. Вакергем кај авдиве ка наставина тема иллаллах од дуито котор таро илахијат, а од овај тано те потврдина кај о Аллах тано амаро господари тај девел авдиве кераја лафи савој исламе скоро концепт башо девел. Сар јек муслимани валяни те пакјал те верујнел ко девел.
ispravno islameskeri akida prema ehli sunne wal джемаат. Секако англимандите не мере ученикја, акате Амаро прало ходжа о Елмири, акате тано о техничко мајсторио Емири, хем ерат Абдул Баки тано Аменсар, али исима ек тикно да мисафири. Одова тикно мисафири тано кој? Имам Ебу Ханифе. Моро евлади мерејакја моро хајати оно манче. Каве, кате хајате дикенте она овеколе. На мангляте джалпеске, мангляпе да дејате бешел, екека. Дикодорики камера. Бакер селам алейкум. Селаму алейкум. Бахтало Рамазани. Бахтало Рамазани. Шали ме нешто те почевтак. Ше. Кај тано одевел? Не летан. Значи сиклинем и тема е девле таннанеле соскиот танси махлук створение, а Аллах накувел ако махлук ко створение одолески налела тан ко простор. Тева кирге му Аллах бешела ко простор или о Аллах Теала араклела ко простор таро небесија, а кавај пакја иба христијанен горо, а навкердо хулюл е кеда одевел кувела од после ко створенија. Паро селями джисаринен девакер, со дике намаро дерси. Селями тари медреса. Селами тари медреса. Кучинки Антон ми камера, цело диве бърбър кереано. Лафи, акате. Му се спие. Му се спие ли? Ако макляте джалпешке, ајде макерава ек диве, ек друм ледате шуна. Тај са герда викентано, ка беше опешке кере. Ака нака беше туке, те шунемо дерси. Ем вакер джематески те споделинен одерси. Споделинен одерси. одерси. Бисмилlah вакерен. Бисмилlah пенен. O Allah cennetite de otur. Ha? Ili sove. Ajde. Beş tukitu. Aminka nastavi na odori kaj sove na beş baba. Sari nekana like tuke katen. Ајде, дојди вам момајте. Ajde, ne mora, kad te macar te bižel, te kerga nešto. Stegi nam tebe matar. Ама ладно е. Не. Маѓа, оде јас, од те таблила оками, катачеве. Добро. Егер джемати муслимин ки романи исламска школа мечаве аси умерат ко дерси ки емисија ка дискутирана тема акида деде влаја би вакере на амин чавален иншаллах те авели ек диве онумани акида те кере лафи етегани те мера да те фанда амаре акера хати кет кади карту агер сару која туда акида кере лафи бе Ајде, момче, дојди вам лако е. ајде чао. Ќе одиш таму. Ако сакаш, после пак дојди. Ајде. Одиш, загреј се, пак дојди. Пази се. Джемати муслимин, у меѓувреме споделинен од дерси, котумаре профилија, тагиринен анава, хем споделинен од дерси ко пораке, те шајте кирен хизмети. Иначе чиндосиум таро лафи кериба ерат покасно кугем ко лайфстар со денгем хабери муклем огласки амари страна ерациум сине мисафири ки ек програмата ро ТВ Хоспитал одо теда и кергем ек предавање ек дружба рамазанско кергем јакате одма ира салинем ки медреса настави најаки амари програмата ри романи исламска школа те бувлера девле скоро чачипа хем те ширина о илими. Англиман де тано мо пани, таро пани си им керде, са стипаси пани те пија. Ту мен вакерена бисмилlah споделинена од дерси, ме вакерава бисмилlah те пија маро пани. Агер ли бе ученик ја тари романи исламско школа? Иначе авде ве чистинген со вршеле медреса.
Ajde abena amare gostja, amare misafirja. Alaikum selam. Lentu men geodatar stolice abena kaj. Of. Şükür alem. Aleyküm selam. Buyurun beş. Şükür alem. Buyurun beş. Tema potvrda počminaja. Vakeraja Bismillahirrahmanirrahim. Դիգենականը չավալը, դու են սին ուչելիք է տարի ռոման իսլամ սրոշկորը, դու են դա ջեմա տարո օնլայն մեջլիսի. Тема акида. Исправно исламско пакејба. Правилно вјерување ехли суннет вел џематеско. Онај баро котор тар акава уммети, савадил авам бакеда. Kur'an'da, sünnet'de, Allah eskoro kelam, Allah eskoro lafio Kur'ani. Dela nalog te sledinao pobaro kotor kakava ümmeti. O peygamberi de aleyhisselam bakırda. Ki fitna. Keda kiklo. Tu men sledinen o pobaro kotor tarmo ümmeti, so devel dengjama yek asafki čest, so nikad čiatvena dengja. Dengjama lafi. Vakirgjaman gekai. Mo ümmeti pobaro kotor ka čovel ko pravodrumo. A odola so kazalutinen titne grupacije. Pa ako vakti tarifitna, na lete džanen kaj si o pravodrumo, tu men sledinen o najbaro kotor, taro ümmeti hem leskere autoritete. Odoleske najbaro kotor taro İslam'e skoro ümmetisi o sevadil ab najbari grupa koji si ehli sunne vel cema. Koji tanırlar? Hanefi, Maliki, Şafi, Hanbeli, Štarfikska mezhebija, hem duj akaidska pravna akaidska škole, Maturidi, Eš'ari. Saukupna akava ehli sunnet vel cemaattan. Ovtovar 10% korkoretane olasa. Taroistan ostala sektetane 5% tikne sa grupacije. Ehli sunnet vel cemaat. Šovar 10 korkori imame vohani. Amen sar ehli sunnet vel cemaat savo konceptisi amen başo devel sar. Halevaya amen edevle. Koysi Allah. Buyurun. Vakirgem koji si Allah ko Jahudije. Mate povtori na amaro dersi. Pravgem te vrate staro ajete, si kavgem sar Jahudije verujne na godeve. Pravgem injile star. Muharref injili, muharref te vrat. Diklem saro hristijanja verujne na godeve. Kaj ulavela preko kotora, kotrin kotora. Palentano je deva vakirgem. Akana hajdete šuna islam sarvarak verujnela. Kedamen diskutirina je baš devel ko islam, akava tano glavno nešto so valjani te pamtinen ki godi. Glavno nešto so. Amen ko islam ki nauka akide, ispravno islamsko pakajbe karši od devel, ki amari teologija, ko ilahija. Nasikljovaja koji si odevel, sar si odevel. Nego sikljovaja so na ne odevel. So ske amen na ne amen godite haljovaja devle. Jek primer kada to men. Amari godi si jek bardako.
Allah je skoro bari, pe zamisli nensa baro okeani. Šajli celo okeani, amen čivaja, kada kakava bardako. Našti. Akava fikiri. Tanu saro bardako. Allah Teala te sporedingemle sar okeani, mada okeani isile granice, Allahe granice da nanele, sar šaj amen te halovaje devle. Našti. Odoleske da Ebu Bekir radijallahu anhu, Sobakir, te prifatine to nesposobnost, kaj našti halovea, devle, tano najlačo halojba Allaheski. Te vakirgan isile vas halilan znači. Te vakirgan isile tan halilan znači. Bešelo upreko arši halilan znači. Ovitano upreko nebesja halilan znači. Jek dženo pušla Hoca Efendi, tu vakirgan o Allah na ne uprema. Sos kamen keraja dova hem vas daja amare vas ta upre, od ova valjanite džanen, od ova naznačenja lakaju Allah se upre. Nego, dovakiri kibla si i semaja, o nebesja. Amen iranaya men ki Kaaba namazeske, dali odoteo Allah? Na. I Kaaba si kibla namazeske, a o nebesja si kibla dovake ko islame skoro fik. Inače Allah Teala korkori vakirva u Kur'ani, ey Muhammed te puçle tu başı mange, penlenge mesyumlenge but başı. Allah Teala menge paşa amen Allah estardur. Akaya si egzagonet kakana dikya. Allah si doboron paşa amen dar po paşa tarivena kucavisa, ama amen durar salinem taro Allah taro aspekti halovi vasko. Znači ki akida nasikljovaja savosi o Allah, nego so naštio velao Allah. Džaja prema i metodologija taro aeti lejse ke mislihi šejun. Ništo na ne slično Allaheske. Dimi na ne ništo slično Allaheske. Amen. Saso na ne Allah kane girina. Saso i slično stvorenijencar kane girina. Bešiba si hali stvorenijen goro. Allah našti vešel. Hajba. Tano svojstvo stvorenijen goro. Allah nahal. Bijaniba si svojstvo taro stvorenije. Allah nabijanel. Piriba. Tano svojstvo stvorenijen goro. Allah najle potreba te pire. Ovi semo pire. Tu pirea soske nasijano dote. Morate trudinetу, te мучинету те ресеđi odre. Allah eski asavki muka, asavki potreba najle. Ov najle granice. Onda, prema islame skoro koncept. Sar bi definirinaja Allahe, amen, vakiraja jar. Allah Teala tano zat bila keyf. Što znači nakava? Ovsi jek persona, bizi sostojba, bizi forma. Jek persona si ov, ali bizi sostojba, bizi forma. Što znači nela odova, tumačinaja, dikatana. Broj 1. Allah eskeri persona nanela granice. Zat bila kejf akava znači nela. Persona bizi sostojba akava znači nela. Allahe nanele granice. Našti čivijaleske granica džija te odevel, aka te bitingjaviše gotovo, aka tar na odori, na ne odora. Allahe granice našti čivijaleske. Ni upravdan, ni telaldan, ni levo, ni desno, ni angval, ni palal. Allahe najele granice. Bizo granice tam. Tano Rabbul Alemin. Najele granice. Granice našti prepišinjaleske. O granice sar osobina dendejko stvorenija. Mani si ima granice. Meси умеќе акава телој,
огранице оформин ге ми форма, еки дике огранице, са огранице керге ми форма, емесимо ограничимо оđegate, затере сабчиту тебајаните пирав, соске симо ограничимо, граници симо. Ама, Аллах Теala границе нанеле, те нанеле границе форма дена. O Allah si persona со нане телесно. Физичко тело е девле нанеле. Трито, Allah е скери персона. На старила танко простор. Исјамен простор. Тева кере одо теја канал Аллах Теala. Тамо наштија са конечно тева кере. О простори створимо. На постојнела сине. Кеда сине Аллах. Старовечност. Од постои кер до простор. О простор си махлук. О простор зависинела Аллах естар. А на Аллах е простор естар. Те сине ову простор ковек пиравду. А савке особине Allah eske naşti daya soske o Kur'an yazımuşan leyse ke mislihi şey'un ve kerga Allah na neslično konişta naşti saramen de amena staraya tan ko prostor Allah naşti ja starela ko prostor akava ayeti jasno si muhkem si prema akava ayeti gradinaya amari akida akava ayeti tani amari akida akale yeke ayete star celo akida gradinala akava ayeti seka ki amari godi varane O Allah si persona su prilestena naquela vakti, demeko Allah na kuirola, deš berš naštiva kere Allah eske, soske o vreme, o stvoringa, sar dimenzija, ema men živinaja, kijakaja dimenzija vreme, ama o vreme na deluinela uprot devel. O Allah Đelešanuhu si persona, ali nadvižinela veko prostor. Aká tartar, jaká je točka, jaká je točka, tarakava tanđokova tan napirela o Allah Đelešanuhu. Taj Allah eskeri persona na raklola ki disavirik. Na primer, na ne upre, na ne karši amende, na ne levo amende, na ne desno amende. Значи те кълдине намазием тева кере ме тергјовава кана англо девелова те замислине емо девел каршитуте а ту кълдине алески намази а кава си ховамно девел а кава ко шехадети негири неале ла илахе одо тему дареја аге асавке ховамне девеле на не девел асавко девел на постојнела со исиле граница им каршитуте наштија гер нешто со најле границе наштиле але каршитуте. Акана опорво лајате обработина. Allah eskeri persona nanela granice, ovna neograničimo, со значење това. Ей талибул хак, ей ученико баши вистина. Теджане, ехли суннет вел джемаат. Пакјала кајо Allah Đelešanohu си персона со нанела границе. Персона со нанела границе наштиовела хем крајот. Наштиовела ле хем формала. Имам Ебу Ханифе, ко фикхул екбер, опишиндор ехли суннет ескери доктрина башо Allah Đelešanu, пенела вала хадде леху. Allah е границе нанеле. Имам Ебу Ханифе си авторитет ки акида. Ов пишинге алил ел фикхул екбер, екамен преведингем акава лескоро имам Ебу Ханифа скоро алил ки романичи. Тано? El fikhul еке акате само сока праве опрво и сјамено арапско текст, емо превод ки романичип бројка по бројка, само со почминела и акида Аллах Теala те опишинел о теухиди е Аллах скоро имаме Ебу Ханифе, акава вакерелале. Вала хадде леху. Аллах е границе на неле. Акава джандика имаме Ебу Ханифе кастарлеле. Пестарлеле. Купо шероли акава пишиме. На. Ов сиклило тарпоходжа Ибрахим Нехаи. Ибрахим Нехаи
учиња. Таро Алкаме учиња таро Ибн Месуд, Хазрети Али, а Аллахне учениќа Хазрети Пейгамбереске. Односно, ко ланцус изоставингјум Хаммад бин Сулеймане, обсиклило ко Хаммад бин Сулейман, Хаммад бин Сулейман ко Ибрахим Нехаи, Ибрахим Нехаи ко Алкаме тај Ибн Месуд, а Аллах секлиле таро Пейгамбери. Ака васи, акајско прво пишимо лил ки историја исламескери, ел фикхул екбер, таро имаме Абу Ханифе. Значи, селеф доктрина башо ислам, башо акиде. И од те Абу Ханифе, ака вакирала, вале хадделеху, Аллахе границе нанеле. Хафиз Ебу Нуаим ко хилие, ко довалил, пенела кај Хазрети Али радијаллаху ан вакирја, من زعم أن إلهنا مخدود جاهل الخالق المعبود. Кој ка пенел кај одевел си ограничимо и силе границе, нанеле хабери таро створители колеске амен кераја ибадети. Че амен са муслимања на согласи најамен, ко мишлење, ки сумња, ко шупе, кај девлесиле граница. Одолеске ту наштива кереја во Аллах си упресус, ке дејаде границата во Аллах. Упреј, акарина, тучи вејалеске граница. Ебу Ханифе вакерја, вала хадде леху, Аллах е границена. Димина неле граница, вас да наштива вела. Соске вас си форма, а и форма ле лабетари граница. Дивина еле граница на еле форма. Вала хадде леху, крај. Еке лафеја са одговориња, на не потребате дискутирање. Аллах ескери персона на не телесно, джисм. Ел джисм тано арапско лафи, хем ко превод значенела телесност, Ехли сунет вел джемат пакела кај Аллах джелле шануху тано персона со на не телесно. Ке да пенаја телесност. Телесност вклучинела форма, учипа, тај бувлипа. И ситу е форма, е учипа, е бувлипа, кава си телесност. А савке особине одевел дења ко махлукати, ко мануша, ко мелејќа, ко джинија, ко хајвања, ко животиње, ко кам, ки планета, али остварители, а савке особине на пиравел. Аллах Теала ко Курани Керими башо Талут вакирла агар чачипаске о Аллах демек Талутеске е Талуте бирига упритуменде, машкартуменде, леске денга приоритети ко джандипе, ко илими, тај ко джисм, ко телесност. А кате Аллах Теала акава джисм, телесност, сар сафати, сар особина, делала талутеске. Ака намен тева кергем е о Аллах тано джисм, и силе телесност, и силе форма, и силе учипа, и силе бувлипа, джисманијети Аллах ескете препишингем, исто вечинаја Аллах е талутеа. Соске Аллах ке да опушинге е талуте, ва кергалеске денгемне джисманијети. Ел джисм. Телесност. Аллах Теала на не слично ко ништо, значи о Аллах джисм на не. Тева кергем кај Аллах тано телесно тега ни као слично е талутеа. Ако Куран јасно ке не лабе,
лейсеке мислихи шейхун. Ништо на не слично Аллахе. Одолески имам Ебу Ханифе ко фикул екбер, која кавалил, опишиндор ехли суннетескени доктрина башо Аллах Теala вакерела, кој си о Аллах, и впален вакерела одова сона не Аллах. Дик, кој си о Аллах, биле аджисым, овна не телесно. Овна вакергеа са вкоси. Сарсо вакергем насиклеваја саво си о Аллах. Него сона не о Аллах. Со вакергеа прво. Валя хадде леху. Кој си о Аллах? Валя хадде леху. Кеда некој ка вакерел туке. Кој си о Аллах? Кај си о Аллах? Кој тано о Аллах? Состари о Аллах? Тути си ту право ака вате вакере. Пейгамберескере или местар пренесимо ко асхабја, после лелеле од табеинија. Имаме Ебу Ханифе табеин тано. Киселев генерација припадинела. А каваси од ова илими, од прво исламеско ролил, пишимо ки тема, сар исправно те веруинако девел. Кој си од девел кеда капучен, ту со кава кере, валя хадде леху, Аллах е границе на неле. Саво си од девел, била джисм, овна не телесно. Ака на три точаја, Аллах е скири персона на екзистиринела ко простор. Лескоро заати персона вакера елеске, ко простор овнане. На елетхан. Со почнумен умане. Кајтано, девело со вакерја, Аллах е на елетхан. Со ске отхан створимо, овко створимо на кувела, какерел хулюр. Ака те амен, Аллах е нашти халева. Си неограничимо, ама не годи ограничимо, амен од ова нашти халева. Амен не джинен нашти халева. Е мелекон нашти халева. Амен живинаја ки трито димензија, 3D. Од джинија си ки штарто димензија. Од мелекија си ки паншто димензија. Алберт Айнштајн вакерела и си дешујек димензија. А Аллах Теala авритари димензија си. Сарамен ка халева од ова. Не можеме да сватиме. Нашти халева е. Еј талибул хак, еј мире ученикја, о простор си израз баши ограничими површина. О простор си створение, махлук. О Аллах си лескоро створители, халик. Ако пишинела ко суре Зумер, шо вардешу дујто ајти. Ке сине о Аллах простор на сине. О просторот после кердило. O Allah naredin ја күн, hem улов е күн. Нали од општо пенџардо ко народо буди и одма буде. Ова керела ли күн, ов, hem овела, фе күн. А кава потврдинело пегамбери да алейхиселам кеда вакерга, كان الله ولم يكن شيء غيره. Кеда си не одевел, постојнела си не одевел. Освен лесте, ништо во верна сине. Ништо. Постојнела си не само. Ов. Акава хадис шериф Сахих Бухари. Забележи. Леске овна лела танко простор. Кеда отпосле остворинела о простор, те куѓа отпосле лесте, те пене исто гирдингја кои са да отпосле. Соске и сада махлюк, о простор да махлюк. Те куѓа ко простор, соске не гирине на кај куѓа ко Исус. Мукен више. Дозволинге на карика жалодорине. Али, исламески реакида, Аллах Теala наеле границе, хем наеле потреба негде те кувел. Суске наеле границе. Нешто ко нешто кувела ке да и ограничимо.
од после кувела. Одоте на сине, од после кувела. Не. Prema ehlul hak, ehli sunnet vel džemat, o Allah, dželle šanuhu, bezprostorno egzistirинела. Ов постојнела, али лешке наваляни простор. O Peygamberi aleyhisselam kerga agar dova. Akana prenesinela, pe yek hadis şerif sar o Peygamberi ki dova, nešto va kerga, sova kerga. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. Тусијан захир, очевидно постојне. Упритуте на не ништо. Тусијан батин, јакен дарсијан, учардо, а менгисијан невидливо. Телитуте на не ништо. Сахих Муслим ки тема дуа забележи гјаква хадис. Имам Бейхаки вакерел. Шумсо вакерел Бейхаки. O alimja vakерге кајакава хадиси тано доказ кај одевел на екзистиринела ко простор. Се о пегамбери јасно вакерга кај упро Аллах, хем тело Аллах на не ништо. Онда на не ле простор. Нашти вакерја ови ко арши, ови ко небесе, нашти вакерја. O peygamberi ki dova vakirga teli tutenane nishto. Te amen astarge magyar teli leste tenane nishto i dunjaja danane. Soske ko prvo nebo avela, agar vakirena. Agar? Hem vakirela, ajde jek tretina taro, nakana noćno namazi ket kavelo, a oči kerena, odevel te pudel, kit prvo tretina taridat ko nebo. Ama o peygamberi ko sahih hadis, sahih muslim vakirga teli tutenane nishto. Onda Саша и Дуњајна постојнела. Те бешала којаши тели лесте на не ништо. Дикена. Ке да вакерла пе тели туте на не ништо. Од вас значинела на непростор, а упритуте на не ништо од вас значинела кај вакти упритуте на накела ту на пујровеа. О вакти на астарела тут. А кала и тане дуј димензија, простор хем време. Ола е Аллах, упро Аллах на еле нисави, нисаво утицај. А упро аменде о време пујрарела. O prostor da iside. Tan amenakate kakaya dimenzija egzistirine agar odevel stvoringa ali ov akalestar munezzehtan. Возвишимо таракая ситуација овде период која марон има. Онда саркова створители. Нема шанси. Нажалост, ки историја машкаро муслимања и тлиле секте. Кола вакерге е девле скоро танси упреко небо. Сарсопенена мушеббихе тај муџесиме, секте кој ислам си јакала. Јахудиендар, христијанендар цидена корен јакала. Муџесиме е мушеббихе. А си не асавкеда муслимања сар секте, кола вакерге кај одевел си свугда. Кај одевел? Одевел си свугда. Али свугда си там. А мен од ова да не гирине. О Аллах свугда на не. Свугда, о израз, опишинела там. Allah е там, нали? Сари секта неджарие. Неджарие вакерга, о Allah си свугда. Муџесиме мушеббихе вакерге на свугда, о Allah си упре. Крај. Према ехли суннет вел джемат, о солдо и табојра. Препишине на Аллахеске тан.
Hem mucessime muşebbihe vakirge ofsi upre, a ne cariye vakirge soytumen sar upre. Ovi svugda, tele da, upre da, akate da, okote da, amende da, tumende da, svugda je. Da ne samo upre, tele da tam. Vakirge ne cariye. İmam Ebu Hanife ko fikhul ebsat, vaverli, pançli layisiyle başı akida. El vasiye yeklendersi, akava fikhul ebsat. Tano savalani te prevedina den Allah eskelezine. Kiromanici. İmam Ebu Hanife ko fikhul ebsat, esoldu enne girine. Hem odulası vakerine upre, hem odulası vakerine kayık o Allah'sı, telesfulda olması. Vakir Allah'a gelsin. Men kâle koy kavakerel la a'rafu Rabbi fis sema ev fil ardi fakat kefere. Koy kapenel habe me više tikindora kalenda kalen nađanava da li odevel si ko nebo ili tano kipur. Demek bunun gema one cariye da mucessime muşebbike da. Me više nađanava kaj si dali si upre ili se soski si argumente upre, si argumente atele, akala ager vakerna, okola ager vakerna i nekoj perela ki sumnja. Vakerna me vike nađanava odevel dali si upre, dali si tele. Ebu Hanife vakerla koja kava vakerol kafirisi. Bilam nekola manuşa mangena akava lafi Ebu Hanifa skoro te koristinenle kaj ovda veruinela kaj odevel si upre. Jok, ekja kana, leskoro učeniko, leskoro mesevi, leskoro drom sopirela, Molla Aliul Qari, rahimahullah. Molla Aliul Qari, vakirela gel, dela şerh koleskerelila, Ebu Hanife vakirga kafirisi, soske. Sebebi so osoldu i riga, osoldu i taboira, osoldu i sekte Allah eske prepišinena tan. Jek prepišinela upre, jek prepišinela svugda. Allah et handan ele. Ej talibul hak te vakirgem kajo Allah egzistirinela ko prostor tega ni prifatinaja kajo prostor si pobaro Allah estar se kedingane. Нелогичност јако асавко погрешно паќа и бачјакава. Штарто упро Аллахискери персона на накела вакти. Еј талибул хак, еј ученико таро чачиба. Време, вакти. Сар димензија си исто Jek maškar Allahes kere mahlukatja, so stvorinjale, no stvorenja. Kad si neo Allah, dimenzija vreme nasine. A kad testo? Odoleskio Allah nanele početok. Hem nanele kraja. Soskov nanele ki piri egzistencija le nastarela le vreme. Бидејќи себе писо нанеле време на стартуња, те генеил пекеда почмиња. Ем нашти овела ле крајо, себе писо настарела ле време. Нема почеток, нема крај. Значи, авритаро време и димензија. Авритаро време да навакерела пе, него време уприлестена на кел. Авритаро време те вакерген дајале граница, аврија калестена. Погрешно моро изрази. Мангава те хулярав, те упростинав и акида понекад неправилно да изрази на јаменикена. Аллах Теала те упростинел иншаллах. Ке сине о Аллах, време, димензија на сине.
Значи, никад некој наштите вакерела гераве. Добро, кобор постоинела каја дуњаја? Наджанава кобор милиарде берша постоинела. Па сине диносаурусја, па сине хајвања, па после омануш, па опања повлечен гепе, па и кувбијанга, па оманушарджике да те усовршинен песар, цивилизацијата керен државе, те описменинен, време джијакана, милиарде, па и галаксија ке да ке. Јакана и си е пучива. Буд време, јака. Добро, о Аллах вечно ли си? Ваве, ови од секогаш. Значи, а каја дуња и сила старт? А пред те Кирилла со кердија добором. Киđalla кога думу танов постоинела. Овтекани со керда да си небеса коркори. Асавко пучива Аллахеске напучелапе, со ске акаваи анализа Аллахеске премали димензија вакти. Ту мисли не, на Аллахе на старелале време, па ту нашти пучеа со кергја о Аллах, англедер те керел акава маклукар, акава постоење. Со ске овакти, тано лескоро створение, уприлестена фигуринела. Минато, со накля, сегашност, акана, еми иднина со кавел, англодевел на валяните накел вакти им тедикел. Овса од ова доживинелале кој ек во исто моменти. Амен акана дикаја амен, ем кераја дерсија каде. Оđe мати ода, тешвенела. Амен акана доживина јака. Амен ге, о пегамбери, ке да живиња. Ке да као вело киаметива кераја. Амен ге иси акана, минато, емиднина. Ама ко англал, ко Аллахескери перспектива, време се веписо на накела лестар, о време е уприлесте ништо на фигуринела, овсакава доживинела ко исто ек моменти, значи, ко исто моменти амен дерси кераја, ко исто моменти Мухамед алейхиселам вахи шунела, ко бедр негде борбај си, ко исто моменти некој ко судно диве, некој ко дженнети, некој ко дженнем. Са од ова, Аллахеске ко исто моменти со ске лесте вакти на накела, уприлесте вакти на не. Амен се веписо си им створиме кија каја димензија, доживинајале минато, сегашност емиднина. Управо Аллах тајале, вакти на накела. Јака на паро дерсјакала, вакергам па парој. Ама назначинелате и паро, па исклучим бе му, кака накашто нам маге пара ми се ачповари, и си асавке да дерсија, и си асавке хор да дерсија. Ту со мислињано ислам. Абдези, абе махом циркузи. Илаи, лео, дефи, рома, ајде какера подкаст. Јоке, мукодо, Абдулбаки. Дико време, почмине, те нашавгаве, нашти перцепири, неа. Па ја, нашти со скесијанке Андре, кеја каја димензија, нашти халевеа о живото, бизо време. Бизо те накел време. Значи, дик со и време. Машкаларкарала дуј удајра, од ова со наклад си време. Која теле на накела време? Одонесков на неслично кај амен, амен нашти замисли нај. Ама што би ми поговорка интересно и гурувни да те веруинел си неко девел ка мислинел кај девел си ек барошо жо гурув. Со скипдикелата пир перспектива. И амета омануша амари перспектива опишнеле муш, упрейс, армануш, пуро. Муđe си ме муше бихе чак вакерена терно мишим, одели терно. Панда на барилендеске чора вакерела и силе баревала. Ко муđe си мен герелила бешел. Те але диве, са од ова да какерела фема, без потреба ака на текува код ова хор. Ама јаро пишинге девле муđe си ме муше бихе секта. Ко ислам. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Allah Celle Şanuhu
на движинелапе, хем на преместинелапе, на поместинелапе. А катаро корио котара кари на джалаво. Со скеле границе на ене, ограничимо движинелапе ко простор. На нене границе, воля хадделе хо Ебу Ханифе вакеги, Аллах границе на нене. Ей тали гул хакте джане, ehli sunnet vel džemat pa kjala kao Allah Đelešanuhu tano savršeno persona so nanela potreba taro dviženje. Dimisijan savršeno, tu našli dviženje, dviženela peodova koji na nesavršeno. Dviženje taj miruvanje ta ne osobine ko mahljukati se Allah ta ne ograničime. Kja kana panda eko. Paro primjer. Na ne mange paro со ски буд берша бавина макане. И си ту предмети. Ај размислим, било само предмети со кавелски годи. Било нешто. Кер, јада вордон, јада телефони, столица. Размислим нешто ака накити годи. И сила само дуј состојба. Ајде ака на ту да размислим. Јек предмети, јек нешто ки ти годи. Размислим дали столица, дали акава сталако. Акава таджи, сома маус. Размислим, било со. Аракен трито лескери состојба. И сила само дуј состојба. Или миру и нела, дикака на миру и нела, или движи нела. Еке дикака на, ка движи навле, ка фрдавле, ка движи навле, ја движи нела пекана, ја само кава миру и нела. Трито и сили, арак трито. Ја движинела, ја бешела. Саобу ќе кидуње. А кала си особинета растворение. Окурави макерела ли Аллах на не слично ко ништо? Ва. Епа, нашти обила слично акале особиненцар. Те движинел, хем те мирунел. Аллах ни мируинела, ни бешела, ни па движинела. Така? Амен си клеваја со на не одебел. Епа онда те на движинела, пе те на мируинела, сокерела, па вакергем, нашти халеве едевле. Те прифати некај нашти халеве едевле, најшугар халилан туте господаре. Амен на сиклеваја, кој си сар си одевел, него сиклеваја со нашти овела девел. Со нашти препишинела пе Аллахес. Сар својство, атрибути, особина. Хафис ибн Хаджар Аскаляни, ко Фетхул Бари, ефтато томи, шелопиндуша, сасија каланава, ехли сунетескер авторитетја. Тумачиндоро хадиси таро Сахих Бухари, numero 3000 овтошелу трито хадиси, башо девлескери персона вакерела, акава со вакерела течитина, Ибн Хаджар Аскаляни вакерела. فمعتقد سلف أئمة وعلماء السنة من الحلف أن الله منزه عن الحركة والتحول والحلول ليس كمثله شيء. Со однесинела печико вјерување таро селев генерација, пурани генерација. Тај улема таро ехли суннет халев, покасно генерација. Хајде, бујрум шадан, амен, бујрум. Алейкум селам, алейкум. Хајде, наки. Шукарале. Значи, со однесинела пе таре генерација алимја селев, пуре. Хем генерација алимја халев, оневе алимја, пура не да неве алимја. Саринета не едногласна усогласиме демек, кај одевел возвишимојтано таро движење. Овна движинелата. Возвишимојтаро премештај. Синеа кате после гелоко арши. Таро арши хулило ки дуњаја ко прво небо. После ододар гело око јарик. На неа сам ко нешто. Возвишимојтаро премештај. Хем возвишимојтаро хулюл.
те джалко створение. Простор си створени, одорите кура. Време си просторие. Одотар джиакарите ресел, морате тавдел хари време. Ама ова и буд брзо. Ова буд брзо да гендои ко време брзо. Те на не време, на не ни брзо, на не ни време. О брзо да време си. Чи наводила ширк муабетја, те препиши на Аллах еске. Кој керела ширка кана вакерен? Ајде кана? Аллах еске кој керела ширк. О Аллах си узвишимо таро движење, таро премешта хем таро холюл, теку велко створение. Ништо на не слично леа. Имам Шафи вакерела. Синео простор и синео Аллах, ама о простор на сине. О Аллах створинга о простор, хем понаодори да ачило, сар со сине песифатен цар таро езели. На неджаизи транслокација, транспозиција, кој Аллах е скоро заати. Демек те премештај, те преместинопе. Тај промена колеске ресафати. Аллах еске акава те препишинопе на неджаизи имам Шафи. Акава си Акида, Ханефи, Малик, Шафи, Ахмет ибн Хамбел. Sastavi ги сар школа, Матуриди, Ешари. Ehli sünnet vel cemaat Sevadil adam najvaro kotor ümmete stara yer verüne. Allah eskeri persona na raklola ki nisa virik. Našti Allah eskeva kerea ovia kana angli mande. Alo devel pali mande tano ili levo ili desno tano. Asaf ke bukja Allah eske našti prepišine. Soske riga de Allah. Ej talibul hak. Ej. Od ova se rodila i vistina. Imam Gazali qaddasa sirru kopolil ihya ulumuddin vakirga. Cihet riga. Tane šov. Išjame šov riga. Ajde te genale. Prvo rig. Anglija amende. Duito rig. Pali amende. Tritor rig. Upri amende. Štartor rig. Teli amende. Panšto rig. Desno amende. Šofto rig. Levo. Sebebi su Allah'e naile granice ili gada naile. Hem nikad Allah eske naštiva kerea rig. Upre. Si rig. Strana. Allah eske akava naštiva kerea širk kakere. Ko ховавно девел какуве, а о шехадети ешхеду ен ла илахе, сведочинава на не девел. Асав ко девел на постојнела ко ислам. Ту асав ке ховавне девелен вајнане те рушинеле. Те джане кобор вредно акава хадиси. Акава дерси. Ка славине Allah е цело живото со упутињето те шуне. Соске акалеа одел правда теаќа. Акалеа градинела пе има, кој исправно чачутно деве. Оригадата не створиме. Имам Газали вакерла. А кана кала шо врига со вакергум, одео створен гелен. Пенела. Ке да створенја е махлукате, о створенја, дали мелеко, дали джини, дали инсани, дали хајвани, са со створенјата ростворенија, ке да лен створенја лен герерига. Ола порано на постојнена си. Од после и керде. Ола да кувена категорија створенја. Махлукат. А Аллах тано халик кој створенја. Примере мануше ке да створенјале, денгјале пре.
па окотор со газинела кипув, а навкергјапе теле. Денгја, одма, створингјапе опре, створингјапе, емирик теле. Кергјалеске шеро, емса упро лескоро шеро, добингја анав упре. Акана и лили и дујторик створими барабаре мануше. Сасо и англо лескоро муј, или мујал лесте, добингја јекрик, сасо и пал лескоро думо, добингја ваверлик. Сасо и лестар десно, таровас, деснорик, сасо и тари лескери послабо страна, лево, добингја леворик. Створиндору махлукати, створи мејта не оригада. Аллахеске те препишине рига, ови упре, ови акате, ови окотете, вакергјан, денгјан лиле рига, ту Аллахе опишинеале сифатенцар таро махлукат. Деале особине таро створенија, акате кереа ширк, се оаети вакерела лейсе ке мислихи шејун, о Аллах ко ништо не е слично. Халилемли кобор нежно ситуација и тано теухид, кобор нежно илими тано Аллахе скоро и тема и наука илахијат. Од ова шеадети со вакера. Еј, бари прашини на васки, вакер здигјани еке шеадетеске, вакеро шеадети ко ислам. Со вакерела му прал охоџа име рајдини, си некој никјахи, прандинела терне, мануш тернен, ајде те керен никјахи, и вакерела и бојраке, ајде бориер, анау шехадети, и Иранума бе палал песасаке. Охоџа родила шехадети, анен лески. Ама никјахи керај. Исламско венчи најамен, слики најамен, ко мирапија, ки худба, ко џамије, офустанја праве, најгар балеин, ве циркузија си. Ако шукари од ова да кере, ама аки да ве сикам. Аллах е араглед, мао циркузија. Ту совистинга, се још јаде, ти куđал на сој нешто агер ки бовча, пакердо, пака анелен, оđа, пака бајнелде. Еј, Аллах. А кава да десинела? И ова го има. Асавке мануша харите си клевентаро ислам кава керена менге никакала со молине на пемуленги. Ја, окороло ке да правила пе васта. Прво со фрдела, окаш со секат сикав галески од дрон. Тоа е жална вистина. Не знае, на жанена мораш дарите, а сам дарите робе. Орига си створиме, Аллахеске рига нашти препишене, Аллах си упре. Дике Аллах манда упре. И си хадис шериф те родено, това хадис шериф те ракен. Кеда кълдине на намаз има дикен упре. Кален пету марея кен. Со сега Аллахеске ма препишене това. Дали пејгамберот забранил при молитва или при намаз да се гледа горе на небото? Аллахескери персона на нелари. Еакана. И си е касавки форма те датумен вакерила hem kanaştite araken lakere riga. Примери ток. Ла нанела пре, нанела шеро, нанела десна страна, нанела муј, нанела думо и лакере стране сарка опишине. Према туте каделам каршиманде, ки според батуја кадела рига, али ола лакере рига нанесоски ој круг. Нанесара мари форма. Е Аллах е форма најле, сар лека овеле рига. Е топка на нела рига, тут сар ковел.
Вакерла оригадата не, имам Газали, оригадата не релативна, променлива. Пример, јек чирика авел, ја да јек мачи, катергол ко тавани. Тъп. Мјакана пепренцари ке ела пеко тавани. Манге упреси ој. Ама ој до тар манди ке лама упре. Соске, ој пепречи мјако тавани, дикела, ман месиум упре. Значи, упре теле релативно и зависи такова аспекти дикаја. Аллахе аспекти да, теле да, упре да, на. Аллахе сам пенџара јаде дегани. Аллахе само шајте пенџара прекал лескере сифатија. Аллахе исиле сифатија. Амен, Аллахе ка пенџарале према лескере сифатија. Нисар јавер, мане. Нисар јавер ту Аллахе нашти пенџаре. Само прекал лескере сифатија. И си амен, некобор категорije таро сифатија, сифати нефсие, сифати затие, сифат филие. Белким шајте вакера хем сифат хаберие. Акалата не Аллах ескере сифатија, улавде ко категорije за полокестете алова Аллахе скере особине тај атрибутија. Прека ленде амен халова ја е девле. Иначе лично лескоро зати, лескери персона, невозможно и те халова. Соске амари годи си ограничими. А ов не ограничим. Сифат нефсие. Кјака категорија таро сифатија, гейнела пео сифати вуджуд. Вуджуд си сифат нефсие. Аллах е скоро нефси, Аллах е скри персона. Нефси секат на нело, нефси код тесавув, код дервишлуко аспекти лошно шајте, иначе наагер. Аллах е ски кедава керула пе сифат нефсие, накај Аллах Пиравела нефсие мареле ваме мулхиме, на. Мате хеминау. Вуджуд со значинела и си дајек створители со постојнела хем саакава со створинга. Акава си ек особина вуджуд. Кој Аллах кет капучен, ту со валените вакере. Савоито девел тука вакере овси вуджуд, ов постојнела. Постојнела, со ske сакава, кердо морате овеле створители, ов постојнела, ов си вуджуд. Вуджуд си лескоро сифати таро нефсие. Директно тар лескери персона јек сифати вуджуд, ов постојнела. Девле скоро исипа, потврдинела пе, а кале сифатеа, вуджуд, ов иси. Билам пенаја ваджибул вуджуд. Не шансете на постојнел. О Аллах. Суске, дикакана. Ту леа јек соте вакера. Јек соко. Да јек марка. Синалко. Матео реклама. Синалко. Соко. Tu i šiša dikeja, osoko dikeja, ali fabrika со створингела, со кергела, не ги нема. Па крена постојнела. Сад кердилјој, кај кердилјој, кој чоргела тоа течност, кој оформи ги сакава, чиодата и фабрика морате постојнела. А диклан била на диклан, ама себе пису дикеја остворимо, халјове е створителе, а герда, амен, о махлукат ке да дикаја, па иси, дајк халик створители, вуджуд морате постојнел, од ова си лескери особина, важибул вуджуд,
нема шансите на постојнел, сигурно постојнела. Sıfat-ı nefsiye, akava sıfat-ı pirada. Sıfat zatiye, sıfat zatiye tane sıfat je kola opišinena Allah eskiri persona, akala sıfat ja na nelen sprotivnost, zıt. Sıfat zatiye ulavaya ako sıfat selbiye, taj sıfat subutiye. Koduj. Sıfat selbiye, tane sıfat je kola opišinena Allah eskoro zatihe maraklovena samo ko Allah. Nика сте јавер, а sıfat, акала sıfat јако амаро фикири градине на тензих, кај Аллах си учесте таро несовршеност, односно учесте си те слично ко махлукат. Акана гејнаја sıfat селбије. Селбије sıfat ја на нелен спротивност. Акана кава керав туменге со значинела акава на неле спротивност. Кидем. Акаја си Аллах ескери особина. Кеде го капучел турт. Кој си то девел? Тука вакере. Мо девел си кидем. Со ја дава? На неле почеток. Кидем. Својство на безпочетност. Али амени си амен почетност. Кеда си амбијамо, ода ја беш. Значи тега ни почвингена која кава хајаки. Почеток и сито. Али Аллах е почеток на неле со скеов ки димензијата ро време на живинела, на екзистиринела. Па и силе јек својство кидем. Со значинела безпочетно. На еле почеток. Дуито сифати бека. Аллах е на еле крај. Акала си Аллах ескере лична особине. Емакала особине со исилеле ника сте вавер на не. Ка сте вавери си безпочетност. Ка сте и си вечност. Само ко Аллах. Ајде ака нас ова киргем која кала сифатија на неспротивност. Ајде арака спротивност. Ови безпочетно. Најле почеток. Нешто со на не ле почеток. Шајли вакереа бијандои, значи спротивност на не. Нешто со и за секогаш. Шајли вакереа јек диве камерил, значи спротивност на не. Вахданиет. Аллах е скоро екипал. О Аллах си јек. Ама акава ке да вакераја вахданиет, Аллах е скоро сифатијем својство особина си, вахданиет на не само таро аспекти одевели јек сар господаријем створители. Него одевели јек кипири персона на не sastavimo таро котора. А ту нас јан целосно јек, тути си ту которада, шеро, муси, кочик, пре, јаќа, кана, бала, сакала sastavine ту цел. Али Аллах е, а савке тикне котора на неле, екстремитетја на неле. Аллах си вахданије, целосно јек. А калеја не гиринела песо, улајбе да ко христијанство кај одевел улавјапе котрин. На, ови јекем на улавела пе, не деливо. Улавена пе остворенија, остворители нашти улавела пе, оси јек, вахданијет, не скоро софати си јек. Ем јек створители, ем јек девел каски вадети, какава вахданијет. А каршео вахданијет со бешела? Буд девеля. Акава и спротивно акалеја. Акала софатија најлен спротивност. Мухалефету лил хавадис. О Аллах нанес лично ко ништо. Тано својство Аллах е скоро. Сакала о махлукати танес лична ко нешто. Дека кана, жамба коронак. И сила дуј рупе. Джуклес коронак. Папагалес коронак, инсанес коронак. Нак и си секасте. Али и форма
различно секасте. Али функција нак сар органи и си секасте. Кија точка Аллах и слична, нак и силен саринен. А кате сложи геваме, слична си. И форма белким различно, ама нак и сијаме. Акана мухалефету лил хавадис. Аллах на не слично ко ништо, со значинила ништо тар од ова со исико створенија, Аллах на поседојне. Аллах еске ништо нашти препишине. Кана Аллах еске нашти де. Повја Аллах еске нашти препишине. Јака физичка нашти препишине. Лейсе ке мислихи шејун. Ништо на неслично ко девел. А калеа е тестар и клала мухалефету лил хавадис. Аллах разликујнела на неслично. Таробуќа со од после створиња. Акава сифатина дозволинелате паке кај Аллах си зависно Акава сифатина дозволинелате опишина Аллах е сифатенцар кола аракловена ко махлукати. Например, форма, бешива, движива или мирување. Акала си својствата растворенија, овна неслично аменцар. Одолеске Аллах е форма на неле, бешива на неле, движива на неле, ем намируинела. Акала особине, нашти Аллах еске тепчивелен. Лескери особине си мухалефету лил хавадис на неслично ко ништо. Хем паншто сифати, таро сифата селвие, паншто сифати, кијам бинефси. Со значинила кијам бинефси, Аллах е скоро својство, о Аллах независно екзистиринела. Со значинила, амен зависник јас јем. Ама ли екзистенција зависинела нешто стар. Пример со стар, за теживина валя немање воздух. За те наставина теживина валя немање пани. Одолеске да ке да родела пе живото Аврики галаксија, прво родена пани, те и си пани каракен живото да. Значи извор на екзистенција. Аме си зависинајата роди са векуќа. После морате витамиња морате да, за те екзистирина, те накана свалила камера, акана беше јаки столица. Зависинајата ракала штар пре, јек те фалинел, пао, гелантеле. Значи, амен сием зависна од створенија. Кастар, Аллах е стар. Али, кијам би нефси, о Аллах независно екзистиринела, со значинела, овна зависинела ништо стар, сарша и препишинеа леске кај бешела коарши. Кобор ширкија тукерган, дали? Шел 1001 ноќ олил, 1001 ширка иклол амен детега. Керај. Ко само ти ек тврдња кај Аллах бешела, онда деале тело да, форма да, границе да, сличност да, зависното створение да, со скео арши си створение, о простор си створение, о Аллах зависинела одоте. Сифат субутие. Аллах е силе ваверада сифат, ја? Јеке ходжаја, агја исто на кергем дискусија, на магилата кера дискусија, ни ме да више ника се да магалата кера дискусија со ске на свалосију. Кија каја тема себе писама халилола шукар и силе јек магла. Дела дисаве примеира со надолела тан. Али те овелен саборите шунена менџики крајка кочасија тарјава кида, ка халјовел со магајате пена. Одевел иншаллах, халјоива сега скете да. Сифат субутијета не сифатја Аллах ескере, али дејгале не махлукатески. Дики си сифатја особине со одевел делале на менге. А када ту менге да не кове, мандар ту менге поклон. Те цидињале најте постојна. Колајта не одла сифатја, хајат, живот. Тано Аллах е скоро сифати. Офтано вечно со живинела.
Ama o dole sıfat ister amen geda denge. Ya kana amen civdile. Akana ko hayat isi. Živine. Moro života zavisi na lestar. Ama dengema yek sıfati pestar hayat. После денга илим, джандипе. Allah sacanela. Pe ilim estar yek. Nešto amen geda denga sa tecelliyati. Pa amen da canaya. Nay hari canaya koy siyamari dai. Kay siyamaro ker. Cane. Semi. Allah saşunela. Ama amen ge denga akale sıfat estar. Panloko sebebi kokan. Hem o da öyle sıfatı amen şunaya. Amen şunaya Allah eskeri sıfatı yasu denge amen o şuniba. Denge şaytelellende. O da eskisi kaşuke. Besar. O Allah sadikela. Ta denge amende stvoringa yek organ, ako odova organ denge o svojstvo dedika. O dikive na ne amari osobina. Allah eskero sıfatı dendo amende. Besar. İrade, slobodno volja. Allah suman gela kerela. Celle şanu. Ama denge yek irade cüz'iye hem amende da. Amenda birinaya dalika kaha torta ili kolač. O da var. To kefi. Tu birinaya. Ali ograničimo se. Сар ограничимо, па сар не ака намагајате оваке Европа, ама нашти, ака те си. Ти слободно воля, ограничими. Слободно воля, кудрет, сила. Ака васи Аллах скоро sıfati, ов исиле будбари неограничена сила, ама денгела амен геда. Па амен о писиту сила, ака вате вазде. Те си денгето sıfati кудрет, наете овелту сила, ните пиреда. Leskere silaya kudret isitu takatite uşte cikoto aleti. Kelam. Allah Teala lafi kerem. Alo Allah stvoringa yek sebep yamen değil. Çip, pa denga o sıfatı kelam, pa amen da lafi keray. Ama amaro lafi, panlori ko bukve, ko tonya, ko voşta, ko danda, ko glasna žile. Ali Allah Teala nane telesno, leskoro lafi keriba, nane slično ko aki amende. Ali ameno dole sıfatı star poşmingem teker Allah. Te cidinga po sıfatı ka ova nema. Nem. Sonaşti teker Allah. Tekvin stvoriba. O Allah si stvoriteli. Ama akava sıfatı denge amen geda. Amen da stvorinaya. Koji kerge akale çave? Dike tu da stvorine. Koji kerge akaya medresa? Ма историја, дека амен да створи најнешто. Али ако васи Allah ескери sıfatı старшајте ци дел од ова sıfatı амен да па те наштите створина. Саси акала Allah ескери sıfatı. Якана, о примера маре ходжаја сова кергюмту менге сова керга. Абе соја каленге керен Allah фитари акида. Ништо на не слично ко Allah, па вакерна Allah на неле вас, а о Курани вакерга Allah и силе вас. Eke amena kana lente puća. Te nasijem slična Allahe ako ništo. Amen dikaya, o Allah da dikela. Amen šunaya, o Allah da šunela. Amen lafi keraya, o Allah da lafi kerala. Amen isi amen sila, kudret, Allahe da isile kudret. Aka te slična Allahe nasijem li? Jesara kana branine na vajeti o Allah na ne slična ko ništo. Mislinela kај керга бари филозофија. О джевапи акалеске сој. О джевапи тано акала. Акала сифатија на неа маре па те ова слична леа. Акала и лескере сифатија. На неа маре. А маре сифатија си форма, волумен, телесност. Од леја маре sıfatı. İlim na ne amaro sıfatı. Allah eskor sıfatı sidden damende. O dolayısıyla da akalle sıfatın geva kerela pe subutiye. Allah eskeri sıfatı ya su dengelen kaskeda
Хайванен да, коджукел да иси. Оджукел да шунела, оджукел да дикела, оджукел да джанела, пенчарела иси лейли. Пе газда джанела, спознајнела таро газда джи јабанджија. Нашти пенела пе, акале сифатенцар слична си ем Аллахеа, тик ме акава пишињу. Предпоставим не одма джанглю ме саркава кере. Акале сифатеа, нашти пенаја кај слична си ем Аллахеа. Ов дикела амен да дикаја, ов лафи керела амен да лафи кераја. Амаро дикива, шунива, или лафи керива, на не амаре сифатја, него си Аллахес кере, тар по мерхамети, ограничимо, hem panleko sebebi demek kanencar şunaya yakencar dike çibiye lafı kere panleko sebebi dengelen mahlukateske teşay existirilena hem izvršinena pe obaveze amare lična sifatja soko devel na ne amen deisi hem o Allah hakate amen car na ne slično tano telesnost Allah'e telesnost nanele, forma Allah'e forma nanele, ograničenost Allah'e granice nanele, zavisnost, amen sijem zavisna, ovna nezavisna, prostornost, amen sijem ko prostor Allah'e nanele, prostor, dviživa, amen dvižina, amen ovna dvižinela pe, miruvanje, amen miruinaja, o Allah, asafko nešto nanele, akala bukana, raklona ko Allah, akala sıfat ya amare, leste nane, akala, şuniva, dikiva, kudret, irade, lestarle lemlen, ov dengelen amen. Ve leskere sifat yakala. Postoji si sifat fiiliye. Amen akate nane tekuva paroj. Te sikleva akava postoji od akava. Našaja akale sifat endar. I si sifat haberiye da odola da mukayale. Ola pa put po posle. Amena. Pandaya o temi imam Ebu Hanifa skoro opis bašo Allahe skoro zati. Hemo dersija kale temaja završina je. Vakrila gel. Ebu Hanifa skoro opis bašo Allahe skeri persona odnosno zati. Ej talibul hak. Džankaj ehli sunnete vel džemate skoro stavi bašo Allahe skoro zati si. Hramo mokolil el fikhul ekber. Eke tano kiromani da čip. Таро имам Ебу Ханифе Нуман бин Савит радијаллаху анх. Одоте едноставно опишингја сар валяни те халова Аллахескери персона, лескоро заати. Оте најлокесте шај халоваја со значинела заат била кейф. Оде палемира нема го почет. О Аллах си ек персона бизи состојва. Ебу Ханифе пенела. وهو شيء لا كأشياء. ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا أرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. Ebu Hanife vakirija. Akana vakirija soznačenja. O Allah si nešto. A gervaljani verujem. O Allah si nešto. Nasaro stvorime buka. Se naele sličnost. O izraz da su vakiraja nešto. O Allah si nešto. Vakiraja neki smisla kaj postoji nela. Se te vakirgem, abe našti Allah eske vakiraja kaj ovi nešto. E onda kaj klel ovi nešto. Amen Allah eske vakiraja šej. Šejun, ovi nešto, samo te dokаже на кај постојнела. Сошке кај клел некој те вакер, па ме да си нешто, овда нешто сличност. Од тео нешто, вакерајале за ифбат текера, те докаже на кај постојнела. Се акавада те негирингем, а шајте негиринале, ама тега ни па кај клел, Allah си ништо. Nasmina sokko nešto te vakira. Vakira o Allah nane telesno, o Allah nane substancija, o Allah nane akcidencija, Allah je nanele granice, Allah je nanele suprotnost, Allah eske nikoj nane ravno hem nane slično olea.
Есо значинела акана акава. Била джисм. О Аллах на не телесно. О махлукати си телесно, телесност си ленгоро сафати, Аллахе на не ле сафати таро телесност. Уела джеухер. О Аллах на не субстанција, односно материја, која си sastavimi таро котора. И материја си sastavimi таро котора. Најтикно дело тари материја си атоми. O atomi sile elektronija, protonija, neutronija, akala kotora kerena ek atomi. Poviše atomija kerena i materija sodikajala. Svako materija i sila kotora. Ola džauher, o Allah na ne substancija, odnosno materija sastavi mi taro kotora. Džikote o mahlukati si substancija. Hem sastavi mi si o mahlukati taro kotora. Akavasi mahlukate goro safati na Allah eskoro. Allah e kotora nanele. Odoleske Allah eske tut naštiv prepišneja basta. Ja da šero, ja da kočik, ja da stapalo, ja da butija. A za nešto, Allah Teala munezzehta, vozvišimo. Wala arat, Allah na ne akcidencija, odnosno na nele osobine sar učipa, govori učodeva. Džanel. Na nele učipa. Govori buglo odeva. Na nele buglipa. Soskov na ne akcidencija. Sokerelo odeva, tergiolari. Na tergiola, tergio ima na nele. Bešiva, bešelari barem. Na bešela o Allah Teala, na nele potreba bešin, te bešel. Pirelari o Allah, na nele potreba te pirel svugda tanopke da mangela te delujna. Ali svugda nataro aspekti isilethan. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ovi tumencar kaida te oven. Pe sifatencar, pe atributencar. Ukliva. Te ukleži negde. Te iskači netu. Allah'a na nele asafki osobina. Huliva, te hule. Allah'a na nele asafki osobina. Te premestinetu, dislokacija te kere. Allah'a na nele asafki osobine. Džiko te u mahlukati piravela sa akala osobine. Hem našti bizo akala osobine. Vela hadde lehu, Allah'a na nele granice. Džiko te mahlukate isile granice, hem i granica kerela lengeri forma. Ograničeno si sifati taro mahlukat, ana Allah eski. Vela zidde lehu, Allah eskoro zati na nele suprotnost. Ekjakana. Na nele suprotnost. Например, сифат хаят, живото. Соко превозначенела дживдо, спротивно нестар соси, те мере. Таро дживдипе спротивно мерива. Себепи со спротивно значај умаловажинела Аллахе, о Аллах си совршенство, нашти препишинела пе Аллахески асавко спротивност. Значи, сијаме ник се фати мухалефету лил хавадис, о Аллах нане слично ко нешто, спротивно акалестар као слично. Ама Аллах е спротивност нанеле, одолеске нане слично. Вела нидде леху, нанелеске ништо рамно, ако махлукати таро шукар иси некој пошукар, таро зорало иси некој позорало, таро джандо иси некој поджандо. Вела мисле лех, нане ништо слично леа, себе писо Аллахе нанеле границе, нашти овела форма, ке да нанеле форма лишинела пе можност те пиравел хем сличност. Толку. Анлеви тема. Сокергем лафија кала триндерција. La ilahe illallah. Muhammedur Resulullah ki akate bešela. Olava. Javer trinçtar panç dersja. Kala je. Elhamdulillah reslem ko krajo akale da derse skoro.
Джемати мислимин, кере на менге дова, овен захвална со иси некој те вакерел ту менге асав ко барвали пеки романичи. Шукр со оромада ресле, те овелнен настава, баш и акида, ем те овел кој те разјаснинел о најважна, ем најпаре теме кој ислам. А каја тема си добором пари, валлахи, акала 3 час ја со кергем, ве биллахи, ве таллахи, хава совли, управо Кур'ан азимушан, диклум ходжа лайра, со акава илиминанен. А ту мен шунгенен, елхамдулилlah. Валлахи ве биллахи. Валлахи ве биллахи. Управо са Кур'ан и керимес кере харф ја хава совли. Билам јек пример јек ходжа денја. O Allah Celle Şanuhu ko Kur'an-ı Kerim'i vakirala amen hularaya tumenge opani. Dimi hularaya tumenge opani kaysu Allah upresi. Akale primere dokažinge Allah se upre. Sosketelo dan tebe šenašti muke? No pani? Prave va. O ventili muke? Ali Allah eski asaf ke osobine na prepišine lape. Rigana prepišine lape. Asaf ko muhabeti Allah eski küfür kakera. Maazallah. Ali isi kufuri sona ikalela taro dini avri. A odova kakera ale lafi va verdrom. Sasoka vakerafte pazinen, ništo na ne bizo dokazi, bizo izvor, bizo serioznost. Mukava tumen Allah eske koje maneti, a odvaj najšužo poverenje te doveri netu kodevel. Fi emanillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.